ikintu cyitwa kudeta hari Kinshasa kiravuza ubuhuha. Ndababwiza ukuri kudeta yatangiye kototera uwo bita Antoine Kisekedi Chilombo, byamaze kumenyekana nubwo bikiri ibanga. Ibyo byose ndaje mbigarukaho mwumirwe. Abasirikare bakomeye cyane batari kubyumva kimwe n'uwo bita Antoine Kisekedi Chilombo bamaze gutegura kudeta igomba kumuhirika ku buryo bukomeye cyane. Antoine Kisekedi Chilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intebe yamaze kumushyuhana ku buryo bukomeye cyane. Isaha ku isaha araza kuberereka, isaha ku isaha araza kwegezwa hirya, kubera ko bamwe mu basirikare bamaze gutegura kudeta igomba kumukubita none itamuhusha. Ntabwo ari nka ya kudeta mwagiye mwumva, ntabwo ari nka ya kudeta mwagiye mureba. Iyi kudeta irakomeye kandi igomba kuza gushyira akadomo kuri Antoine Kisekedi Chilombo. Iyo ni breaking news, ndaje mbitotore. Umuhanzi w'umunyarwanda niwe waririmbye ngo Karahiye Karahiye Karahiye, Akazu Kadayimo, ubuturo bw'Uwiteka bugiye kumanuka. Kugeza maginga ya makuru yamaze kumenyekana yuko hari abasirikare bagomba guhirika uko bita Antoine Kisekedi Chilombo. Ni nayo mpamvu mbabwiye ni Karahiye Karahiye Akazu Kadayimo, Karahiye Karahiye karakongotse Antoine Kisekedi Chilombo. Ibintu bimugeze habi, bamwe mu basirikare ntago bari kubyumva kimwe, ntago barimo barumvikana. Ni nayo mpamvu hamaze gutegurwa kudeta. Ibyo byose ndaje mbitotore. Iyo ni document metallique, ntago ari ibyo byonyine kandi turibuze kugarukaho muri aya makuru yacu agezweho. Uwo bita Peter Chirumwami, menya impamvu banze kumukorera umwe mu muhango ukomeye cyane wakorwaga n'abasirikare basezera uyu nguyu Peter Chirumwami. Kugeza maginga ya umubiri uracyari mu rugo ku buryo bukomeye cyane. Uyu Peter Chirumwami Antoine Kisekedi Chilombo yavuze yuko agomba kuzashyingurwa ari uko ngo bamaze kwigarurira intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo nabyo ndaje mbigarukaho mwumirwe. Antoine Kisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Kongo, arimo arashinyagurira bikomeye cyane Peter Chirumwami ndetse n'umuryango we, tutanibagiwe umugore we. Sinababwiye yuko umugore wa Antoine Kisekedi Chilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, afitanye isano ikomeye cyane n'uyu Peter Chirumwami. Ariko kugeza maginga ya ibintu birimo birakorerwa uyu mubiri wa nyakwigendera, uyu nguyu wahoze ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, biteye agahinda. Ibyo byose ndaje mbigarukaho mbitotora akantu kandi mwumirwe. Nababwiye ni ntago ibintu byoroshye ara Kinshasa. Antoine Kisekedi Chilombo arimo arareba nk'umwana wanyweye amata ya bebe, ibintu byamukomeranye. Breaking news noneho birimo biravugwa, ariko mu by'ukuri 99% ni ukuri. Uwo bita General Masunze, uyu nguyu wagambaniye abanyamurenge bagenzi be, uyu nguyu wagambaniye papa we, uyu nguyu wagambaniye mama we, uyu nguyu ndababwiza ukuri ni breaking news. Amakuru arimo aravuga yuko Antoine Kisekedi Chilombo yamaze kumushyira inyuma y'amafera beto, yamaze kumushyira muri kasho ku buryo bukomeye cyane. Ibyo byose ndaje mbitotora akantu kandi. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukudukunda, ni ukubana natwe. Tera agatebe nze tubane nawe muri izi document metallique z'amakuru agezweho. Narababwiye n'ibindi bitangaza amakuru bizahita bizima, kubera ko kubona suruse bizabigora. Nta kintu bikivuga, kubera ko kubona aya makuru bisaba yuko uba ugomba kwigerera ndani, bisaba suruse zikomeye cyane. Ni nayo mpamvu izi document metallique z'amakuru agezweho yacu nta handi hantu muzajya mubyumva usibye ngaha kuri Mba TV Rwanda. Tera agatebe nze garuka akantu kandi, notora akantu kandi wumirwe, wumve uwo bita General Masunze, uyu nguyu wigize igihazi, ubu tuvugana ari nyuma y'amafera beto. Wumve uburyo uwo bita Antoine Kisekedi Chilombo intebe izindi ara mu gihugu cya Kongo, ndavuga Kinshasa, yatangiye kumushyuhana ku buryo bukomeye cyane. Nareba nabi arakubitwa uw'inyuma, nareba nabi arakorerwa kudeta ya yindi itagomba kuza imuhusha nk'iyo twagiye tubona. Ndababwiza ukuri. Ibyo byose ndaje mbigarukaho akantu kandi. Wowe tera intebe, tera agatebe nze dutotora akantu kandi. Subscribe to this channel. Yes, reka nongere rero mbahereze ikaze ndetse kandi dukomeza kwishimira uburyo mukomeje gukunda amakuru yacu ndetse n'ibiganiro byacu. Ni breaking news, ni document metallique z'ibintu bikomeje rwose kubera hari mu gihugu cya Kongo. Uyu munsi muraza kunyemerera ibintu bijyanye n'intara Kivu y'Amajyaruguru dushyire ku ruhande, kubera ko ikintu cyitwa imirwano cyatangiye kototera bikomeye cyane intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo ndimo ndavuga agace kitwa Kalangala, abantu barakazi neza cyane, ndetse n'agace kitwa Bwera. Ubu tuvugana M23, ubu tuvugana utwo duce tubiri. M23 yamaze kudushyira ku tundi duce, yamaze kwigarurira hari mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ariko ubu ndababwiza ukuri, ikintu cyitwa imyigaragambyo reka nayo nyigarukeho. Ikintu cyitwa imyigaragambyo iri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru reka nyigarukeho. Ntabwo nshaka kugaruka kuri iyi myigaragambyo yabereye hari Kinshasa. Iyi myigaragambyo navuga yuko
ishyigikiwe na Antoine Kisekedi Chilombo. Ubwo ndimo ndavuga yabereye Kinshasa, abakongomani abangabo bamaze kubohorwa n'umutwe wa M23. Munyemere mubanze mwumva aka kantu mbere yuko tujya muri document metallique, ni mwumva aka kantu kubera ko ibi byose birajyanirana. Aya namwe mu makuru agezweho. Abakongomani hari mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ejo biraye mu mihanda ku buryo bukomeye cyane bamagana ubutegetsi bubi bwa Antoine Kisekedi Chilombo, ubutegetsi butandukanye abakongomani, ubutegetsi buvuga ngo abangabo bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda, abangabo bavuga ikinyarwanda saba kongomani. Abakongomani ejo biriwe mu mihanda babyamagana ku buryo bukomeye cyane. Ibi ngibi biramutera umwaku. Ubwo namaze no kugera Kinshasa, nababwiye yuko ngiye kugaruka ku bijyanye na kudeta, nababwiye ibijyanye na kudeta yatangiye guhumura hari Kinshasa. Antoine Kisekedi Chilombo, aba baturage bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru batangiye kwigaragambya bikomeye cyane banagaragariza amahanga ndetse n'isi yose yuko bamaze kurambirwa akajagari ndetse n'ivangura rya Antoine Kisekedi Chilombo ku butaka bwa Kongo. Nge nababwiye ni nahandi muzajya mwumviza document metallique usibyanga kuri Mba TV Rwanda. Wowe kora subscribe, nta kindi kintu usabwa, kora subscribe. Nunabona ari ngombwa ntunayikore, gusa nubona ari ngombwa uyikore. Nubona ko ari ngombwa yuko dusigiye igitekerezo ukidusigire, nubona yuko ari ngombwa yuko ukora kuri like uyikoreho, kubera ko nababwiye ni ngomba kujya mbahata ikintu cyitwa makuru agezweho, ngomba kujya mbahata document metallique. Twagiye aho biti Kinshasa, duhere kuri kudeta iri kuvugwa ni kudeta, ndetse kandi ndababwiza ukuri nago watwika inzu ngo uhishe umwotsi, icyo kirazira kikaziririzwa kugeza amaginga nyuma yuko Antoine Kisekedi Chilombo, ubwo ndi kuvuga perezida w'igihugu cya Kongo, nyuma yuko yiraye mu bijyanye no gushyira imbaraga zose zishoboka amafaranga y'abakongomani, amafaranga y'igihugu akayashora mu bacancuro, akayashora muri Sadeke, akayashora mu ntera hamwe. Ubwo ndimo ndavuga FDLR. Abakongomani bamaze kurakara, ndetse kandi iyi ntambara ibigishije ibintu bikomeye cyane. Bamaze gufata icyemezo yuko bagomba kumukura ku butegetsi. Ibyo byamaze kumenyekana, ni breaking news. Nababwiye ni Antoine Kisekedi Chilombo ararya ari menge, isaha ku isaha muri bujye kumva mwumve ngo Antoine Kisekedi Chilombo yamaze kwambikwa amapingu. Kereka nagira amahirwe akagira umuntu uza kumurabura, wa mugani waba abandi akamurabura akamubwira ati byakomeye, fata indege ujye mu Bubiligi cyangwa ujye mu Bufaransa, kubera ko uraramuka ugeze nga kuri Palais de la Nation. Ibintu bikubaho ni ibintu bikomeye cyane. Ibi bintu bya kudeta yatangiye gututumba hari Kinshasa, ngo Antoine Kisekedi Chilombo nawe ngo yamaze kubimenyaho amakuru. Kugeza amaginga ya amakuru dufite atari ivumbi nuko ngo bamwe mu basirikare bakomeye babandi ngo bashaka gukora kudeta Antoine Kisekedi Chilombo bamwe ngo yabataye muri yombi. Ariko si umuntu yakwibaza ibi biraza kumuhira gufata bamwe mu bantu bari bapanze kudeta akabashyira muri gereza. Ibyo byamaze kumenyekana ntago bikiri ibanga. Antoine Kisekedi Chilombo ngo hari umuntu umwe ngo waciye ruhinga bagenzi be aramubwira uti urafitwe, barimo baragupangira barakwicaza ku ipanu. Antoine Kisekedi Chilombo nyuma yuko abivumbuye yahise ahigisha uruhindu nta gutoranya buri umwe wese muri gereza. Ariko ngo nubwo yabashyize muri gereza ntago uwo mugambi wari warangira. Uwo mugambi ngo bamwe mu basirikare barawukomeje, kandi ngo n'abasirikare benshi barashaka guhagarika ibijyanye n'akajagari ka Antoine Kisekedi Chilombo. Babonye nta kintu na kimwe amariye abanyekongo usibye gufata imitungo yabo ayihereza abanyamahanga, usibye gutunda ibintu byabo bijyana i Burayi, ajya kwiyubakira amazu meza mu Bufaransa, ajya kwiyubakira amazu meza hariya mu Bubiligi. Ndakubwiza ukuri abakongomani batangiye gusobanukirwa, bamwe mu basirikare bamaze gusobanukirwa, ndetse banabona yuko Antoine Kisekedi Chilombo adakwiriye kwicara ku ntebe isumba izindi hari Kinshasa. Uko niko ibintu bimeze hari Kinshasa. Nago nahava nababwiye ibijyanye n'uwo bita General Masunze. Uyu Masunze nge nababwiye ni uyu munsi turatura Kinshasa, ndabagezaho document metallique za Kinshasa. Gusa nituva kuri Masunze turahita tujya kuri Upita Chirumwami. Naga abantu babyumvishe neza, ariko uyu nguyu Colonel nanga yabigarutseho. Ubwo ndimo ndavuga perezida wa FC yagiye abigarukaho. Nababwiye ni niba urumvaga igiswahili warabyumvishe, niba uranumvaga igifaransa warabyumvishe. Yavuze ku bijyanye n'uyu Upita Chirumwami nguyu wahoze ari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Yarivugiye ngo ibyo ni byavuzwe n'akanwa ka Colonel Nanga, ati uyu Upita Chirumwami yishwe na leta ya Kinshasa, yishwe na Antoine Kisekedi Chilombo. Ibi ni bimwe mu bintu bikomeza gushyira abantu mu rujijo ku buryo bukomeye cyane. M23 yamaze kwikuraho ibijyanye n'uyu murambo wa Upita Chirumwami, ati na Antoine Kisekedi Chilombo wamuhitanye. Kandi koko amakuru yagiye ahwihwiswa, ibintu byagiye bivugwa, bikavugwa yuko uyu Upita Chirumwami ashobora kuba yarahitanwe
na leta ya Kinshasa nyuma y'ubugambanyi bukomeye cyane yakorewe nabo bita abawazarendo. Kugeza amaginga ya ibijyanye n'urupfu rwa Peter Chirumwami batereye hagati mu ryinyo, ubwo ndi kuvuga Antoine Kisekedi Chirombo, ndetse kandi nabo ubwabo nago berura ngo bashinje M23, ndetse na M23 nayo nago ivuga yuko ariyo yarashe uwo bita Peter Chirumwami. Ni nayo mpamvu ibintu bikomeje gukomera ku buryo bukomeye cyane hari Kinshasa. Antoine Kisekedi Chirombo amakuru arahamya yuko uyu Peter Chirumwami ari yamaraso ye ari kuri Antoine Kisekedi Chirombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niwe wihishe inyuma y'ubu bwicanyi bwakorewe bita Peter Chirumwami. Yabigarutseho ubwo bahuraga n'itangazamakuru, avuga yuko uyu guverineri w'Intara Kivu y'Amajyaruguru, ndi kuvuga uwahoze ari guverineri w'Intara Kivu y'Amajyaruguru, Peter Chirumwami Nkuba, uyu nguyu yishwe n'uwo bita Antoine Kisekedi Chirombo. Ni nayo mpamvu ibintu bikomeje kuba bibi cyane hari Kinshasa. Umubiri wa nyakwigendera, ubwo ndimo ndavuga Peter Chirumwami, kugeza amaginga ya abantu nta nubwo baza amakuru ye, gusa amwe mu makuru dukura ndani hari Kinshasa, umuryango we urimo urarira yo kwarika. Antoine Kisekedi Chirombo yarababwiye uti mube mwitonze gushyingura uyu Peter Chirumwami. Uyu Peter Chirumwami mwe mwihoreye. Ubu ni ukuvuga ngo uyu Peter Chirumwami aracyari aho ngaho, ndetse kandi banze no kumukorera umwe mu mihango ikomeye yakorerwaga abasirikare bitabye Imana baguye ku mirongo y'urugamba. Ibyo ngibyo Antoine Kisekedi Chirombo ntabwo ari kubitekereza. Icyo we ashyize imbere ni ukwiga uburyo agomba gukorana n'urubyiruko, ni ukwiga uburyo buri muntu wese ushaka kujya mu gisirikare agomba kuza agatora intwaro ngo bagahangana na M23. Yaravuze ngo bagomba gutsinda bubi na bwiza, ndetse kandi arimo arahamagarira urubyiruko mu kwinjira mu gisirikare. Waba uri ikimuga, wapfa kuba ufite ukuboko ndetse n'ukuguru, waba ufite ukuguru kumwe cyangwa ukuboko kumwe, we icyo ashaka nuko bagomba kujya mu gisirikare ngo bakajya kurwanya uriya mutwe w'iterabwoba ngo ndetse n'ababafasha. Urumva yuko uwo bita Antoine Kisekedi Chirombo ibintu akomeje kubishyira ku rundi rwego, ni nako kandi nakubwiye yuko ikintu cyitwa kudeta kirimo kiravuza ubu hari Kinshasa. Ubwo twamaze kuva ku bya Antoine Kisekedi Chirombo nkuko twamaze no kubivaho, twagiye kuri ngo General Masunzu breaking news. Biravugwa yuko uyu Masunzu ubu tuvuga niwe bita Antoine Kisekedi Chirombo yamaze kumubohera inyuma ya ferabeto. Uyu Masunzu uyu nguyu wagiye muri diru z'ubwicanyi, uyu nguyu wagiye muri diru zo kumvikana n'uwo bita Prime niyo ngabo. Ubwo ndimo ndavuga umugaba mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndimo ndavuga perezida w'igihugu cy'u Burundi. Nago mumuze ejo bundi akubukayo akajya yarazabuka akajya kugarama muri hoteli nyuma yo kujya gushaka ingabo z'igihugu cy'u Burundi zigomba kuzara mu Ntara Kivu y'Amajyaruguru guhitana abanyekongo. Ubwo ndimo ndavuga M23. Iyo diru nago muyize ejo bundi Masunzu ayivamo. Masunzu ubwe yahawe itegeko yuko agomba kumara icyitwa umututsi ara mu Ntara Kivu y'Amajyepfo, bamuhereza amezi 3. Uyu Masunzu warahiye akavuga yuko agomba kwirenza ubwoko bwe, akagambanira ubwoko bwe. Breaking news nkuko ndi kubibabwira, amakuru aravuga yuko ubu ngubu ari inyuma y'amaferabeto, yamaze gufungwa ku buryo bukomeye cyane nyuma ngo yo gukekwaho bumwe mu bugambanyi. Antoine Kisekedi Chirombo yaravuze ngo mumunkirire muri gereza, ndaje mukandakande kandi mukandakande, ndaje mukandakande ndetse mukamure ku buryo bukomeye cyane. Uwo Masunzu ntabwo ibintu bimeze neza, ndababwiza ukuri. Abantu barimo baribaza bati ibijyanye na Masunzu bimeze gute ko tutabyumva. Inama y'abayobozi baraterana, ubwo ndi kuvuga abasirikare bagiye bakomakomeye ndetse n'inzego zikomakomeye mu by'umutekano muri Kongo. Uyu Masunzu ntabwo agaragaramo, kandi amakuru avuga yuko ngo ayobora intara zirenga enye, ariko ntabwo yakicara ku meza amwe n'abandi bayobozi. Ibi ngibi nabyo nibyerekana ivangura rikomeye cyane rikorerwa abo mu Ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Intara Kivu y'Amajyepfo. Antoine Kisekedi Chirombo yamwifashishije mu rwego rwo kugira ngo azamara abo mu bwoko bwe, kugira ngo azamara abatutsi bo mu Ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu Ntara Kivu y'Amajyepfo. Ariko kugeza amaginga ya navuga ni urwishigishiye ararusoma. Uyu Masunzu ntabwo ibintu bihagaze neza, uwo namaze no kumuvaho. Iyo ni document metalike y'ukuntu ibintu bihagaze kuwo bita General Masunzu. Ibintu byamaze gufata urundi rwego hari Kinshasa. Uwo bita Antoine Kisekedi Chirombo arimo arategura imyigaragambyo ya hato na hato hari Kinshasa. Ni gute abanyagihugu bajya ku ambasade arenga 5 bagatwika, bakangiza, bagasahura bimwe mu bintu amahanga ndababwiza ukuri yaravuze uti uyu mugabo ntagashoboye ndetse ntabwo ashobotse. Ni nayo mpamvu kugeza amaginga ya byatangiye kuvugwa yuko icyo bita kudeta irimo iratutumba ku buryo bukomeye cyane, irimo iravuza ubuhuha. Hari igihe tuzabyuka ari mu gitondo tukumva ngo Antoine Kisekedi Chirombo yamaze gutabwa muri yombi ndetse kandi anashyirwa inyuma ya ferabeto. Ibintu ntabwo byoroshye kugeza amaginga ya igihugu cya Kongo kirimo akajagari gateye ubwoba mu Ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.
ikintu cyitwa M23 cyamaze kugenzura igice kinini cyose mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Niho bageze bataka paki Bukavu. Paki Bukavu niko amakuru avuga. Colonel Nanga, perezida wa FC, we yarivugiye ati tugomba kubohoza abakongomani bose kugera Kinshasa. Ni nayo mpamvu nababwira ni Antoine Kisekedi ararya rimenge kubera ko isaha ku isaha ine biramushyuhana, isaha ku isaha akazu Kadayimo karakongoka. Nabibabwiye kugeza amagingaya iyi FDLR, ubwo ndimo ndavuga abangaba basize bakoze genocide no ku butaka bw'u Rwanda, izi nkora amaraso ziri kubungabunga hariya mu mashyamba ya Kongo. Abangaba navuga yuko ubutumwa bwamaze kubasohorezaho abangaba. Narababwiye na akazu Kadayimo kagomba gushya, akazu ka FDLR kamaze gukongoka kubera ko n'ubundi umugambi mubisha wa FDLR ushyigikiwe bikomeye cyane no bita Antoine Kisekedi Chilombo. Iyi ntambara yose iri mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara Kivu y'Amajyepfo ihagarariwe no bita Antoine Kisekedi Chilombo. Yararahiye avuga yuko niyo M23 yagera ku muryango we, niyo M23 yagera mu cyumba kikamubwira ati reka twicaye ku ntebe y'ibiganiro. Yavuze yuko atazigera yemera kwicara ku ntebe imwe n'umutwa M23. Ibi ngibi bisobanura urwango rukomeye cyane afitiye abanyekongo b'abatutsi bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara Kivu y'Amajyepfo. Bityo rero reka nshimire buri umwe wese wakoze subscribe, reka nshimire abadusigira ibitekerezo byabo. Ndabizi neza yuko dukurikirwa n'abantu benshi cyane bari rwota amasimbi, ubwo ndavuga ku mugabane w'Uburayi, dukurikirwa n'abantu baranga ku mugabane wa Afrika, abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mwe mwakoze subscribe, mwebwe mugiye kuyikora, reka mbabwire ni mukomeze mugubwe neza kandi muhirwe mu byo murimo. Imana ibarebe cyoroshye. Iyi ngi ni Mba TV Rwanda. Subscribe to this channel